Kulkul ane melinggih di Banjar, merte rauh penatih Denpasar, maayunan pedidine. Mak kedua kulkule mayunan padahal sing ada angin baret. Kejadiannya ento duga Sabtu 2 Oktober sanje, ada warga ane ningalin lantas ngerekam ento mekade viral di media sosial. Kelian adat Banjar merte rauh ana Agung Ngurah Wijaya nyelasang, tumen gati ada kejadian kekini. Pas kejadian, prajuru anak lakar masang taring di loteng lantai telu Balai Banjar anggona sarana upacara. Sawetara jam 4 sore, krama ane madan Dewa Darmawan saged ningalin kulkul lanang wadon mayunan barengan. Jek pasti subeliu anake nawang. Mar lakar videoange saged tuah abesek kulkule ane mayunan. Mekelo mayunan nganti jam 7:20 menit, liu ane dadi saksi ningalin langsung. Sing ada angin, sing ada ubuan paak kulkule. Aget sing mayunan melingser. Yen melingser, Wijaya nyeh lakar ada kejadian di Banjar. Ia ngarepang apang ento tanda ane melah. Tapsire kulkule mayunan, ulian ada anak ngechat di area Balai Banjar, ajak buruh uli luar Bali. Apa buen buruhe sing ngerti adat Bali. Ulesne liu ane langgare. Ulian letah kulkule lantas mayunan. Prajurune lakar ngadang pecaruan prayascista ajak ngaturang guru piduke pas pujo wali di Pura Banjar nemonin tumpak bubuh kayang ini Sabtu 16 Oktober. Tim Bali Express ngelaporang.